¿Alguna pregunta més? Amas de casa y amos de casa se han incorporado alrededor de 1 millón de personas, cosa que antes no se habían incorporado y no se habían apuntado al paro. Ahora creen que apuntándose al paro, en la evolución de los últimos años, básicamente de este siglo, ven que hay alguna oportunidad de poder recibir algún tipo de subsidio. ¡Qué huevos, señoras y señores! Pablo Iglesias está en condiciones no solo de arrollar, que ya lo ha hecho en estas últimas elecciones europeas, sino de presidir el Parlamento Europeo. ¡Qué buena, ¿no? En un país muy lejano, por ejemplo, había un comunista, un estalinista mandando que se llamaba Pol Pot, y este fusilaba a los que llevaban gafas, porque podían leer. Bueno, esto es lo que defiende Pablo Iglesias. Crec, sincerament, que se les ha dado la olla. Collega, corazón democrático de Europa. mi spiace, ma devo Los pueblos de interromperla. Europa hemos pasado por peores Deve situaciones chiudere y nos hemos l'intervento. sacudido. ¿Por qué no te callas? Collega, No sé si hoy podremos arrebatar collega, questo non è giusto e non è corretto nei confronti degli altri deputati. Colega, me está rayando ya, ¿eh? Me está rayando ya. Di non abusare del tempo. Lei l'ha fatto questa volta, per 5 anni non lo farà più. Yo no dimito porque esté imputada, yo dimito porque el señor De Guindo y el señor Rajoy tendrán otra persona que quieren poner en mi puesto. ¡Con 2 cojones! Esquerra publica un manual sobre cómo ser independentista de éxito. Anda, no me fastidie. Considera que hay que sonreír mucho más. Si eres más simpático, puedes ser mejor independentista. Si sonríes más. Ay. Según mi información, la abdicación del rey no tiene que ver, sobre todo fundamentalmente, con el asunto de su hija y de Urdangarín, sino que, oye, ¿me dejas hablar? Que yo que ni siquiera sé quién eres y no te he interrumpido. Analizo política aquí con Carmen, con Carlos, político, ¿qué eres? por las mañanas. ¿A qué te dedicas? Que es que no sé a qué te dedicas. No, ¿pero a qué te dedicas en la vida? ¿Eres profesor? ¿Eres estudiante? ¿Eres observador de estrellas? ¿O a qué te dedicas? Por favor, claro. Siempre con cariño y respeto. Saber y reinar. Y ahora vamos a iniciar ya esa prueba eliminatoria, la primera, que es siguiendo la pista. Y atentos, la primera pista dice: no sabe lo que vale un peine. Mi padre, el rey Juan Carlos I. No. Segunda, de pequeña ya quería ser lo que fue. Mi madre, la reina Sofía. No. Tercera, y últimamente la hemos visto en el teatro. La Constitución. Sí, respuesta correcta, muy bien. Hay que estar muy atentos, Roger. Extraordinarios, sin duda. Roger, no pasa nada, que tenemos más incógnitas para seguir jugando mañana domingo. No pasa nada. Saber y reinar. Cuando viaje por el mundo, pregonaré vuestro jamón. Jo sóc un fric. Tu ets un fric? Ells són uns frics i tots mengem fricandó. Ai, que és bo! Mal. Por no decir borchenoso. Haz una buena estrella, decide qué quieres hacer. Entonces reza y confiese, Dios ejercerá su poder. Haz una buena estrategia, amén. Decide qué quieres hacer. Entonces reza y confiese, Dios ejercerá su poder. Amén, sí, amén. Pichurri pecochi, yacuqui pirulí, malano fumanchu, qué feo que eres tú. ¿Qué eres tú? Pipi, caca, culo, pedo, pis. Pipi, caca, culo, pedo, pis. Pipi, caca, culo, pis. I comencem els millors. En cinquena posició, el tertulià encostipat. Senyor Joan Ferran del PSC, gràcies per compartir aquesta taula. Encantat de la companyia. Sí, Però existeix encara o no? Encara existeix. Ara parlarem. Però abans tinc que cridar l'atenció a una sèrie de gent que hi ha aquí a aquest costat. Aquest programa, si un està malat,
no ve. Pam, pam, ae. Jo estic profundament malalt i en lloc d'elogiar el meu sentit de la responsabilitat espartà... Què és esto? Bicipaïna. Pel coll. Bueno, escolti, deixi'm estar. Això és una cutre. Això és una cutre. Molt cutre. I atenció, amics del Catalunya a Pina, això és molt fort. Això és molt fort, És que és... Ai, pa cagar-se. Això, si vol, li podem donar, tenir la bossa li podem donar al senyor Joan Ferran perquè estan plorant per la tristor que hi ha al PSC. Es el único equipo de fútbol de primera división que viste el color violeta en su primera equipación. Real Valladolid. ¿Cómo? Real Valladolid. A ver. Real Valladolid. Está al revés. A ver. Dilo. Real Valladolid. El prodigio de la lengua. 위대한 김일성 동지와 김정일 동지께서 펼쳐주신 자주의 길, 선군의 길, 사회주의 길을 따라 곧바로 나아가는 여기에 최후의 승리를 향하여 앞으로 במעבר אליך ולאטרף שלך מקנדה. במעבר חד. לא, זה לא מעבר כזה חד, זה אירוע משמח אחד. זה אמיתי. Ginger, thank you. Coming up, more problems for a troubled Earthquake. Yep, We're having an earthquake. Okay, it appears to have stopped. Yeah. We're gonna jump right now to the. Our cameras behind us. ¿De qué estem fets els catalans? ¿Me entienden catalán si le hablo en catalán? Háblame en catalán. Perfecte. En medio de toda esa locura... Molt de superar-nos cada dia. Està cremant, això, Amb molt de cuidado. Però dins! Una pila de treballar intensament. És empipadora treballar aquí. Home, i mira, tan empipadora poder com vosaltres, no? Un munt d'amor a la nostra terra. I un bon glob de vitalitat. Bukake. Tu saps el que és una festa de l'espuma? Sí, clar. Doncs aquí, diguéssim, els canons són de carn. Que ens dona l'empenta per continuar sent com som. Y eso me ha servido muchísimo para... ¿Cómo se llama un campo de calabazas? Pues así, campo de calabazas. Preguntes perfectes, resposta perfecta. Vols guanyar lots de l'Arome i expressos per tot un any? Entra al web de l'APM, fes el teu l'Aromeme de l'APM i comparteix-lo a les xarxes socials. I cada diumenge descobrirem el guanyador a l'APM Extra. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero hay una cosa que me gustaría decirte. Y es que tú lo eres todo para mí. Haces que cada mañana me levante con una sonrisa. Me das fuerzas y me haces ser mejor. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia. Por eso pienso esforzarme cada día, cada segundo, para que cuando por fin me conozcas de verdad, quieras quedarte a mi lado. Urdangarín. Urdangarín, no es que no me sale el nombre. Vale, Urdangarín. Es sinvergüenza. APM presenta el combat més televisiu, els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui, Marc Giró embogirà. No faig mai res expressament per sortir a l'APM. Següent tema i ja estan per aquí darrere. Això és que m'avorreixo, que on acaba la gent fent... Sí, hi ha molta gent que m'ha preguntat, escolta, tu de vegades vas drogat o alguna cosa? Doncs no vaig drogat. No marxi, per favor, no marxi. I jo això ho veig normalíssim. La croqueta, la croqueta. Parlarem amb ell. De què estava aquesta... Hi ha una rampa i que... Doncs fas la croqueta, si és que jo ho vaig veure diàfan. No sé si n'hi ha vostès a l'hipòdrom, que estan els cavalls que els posen entre un caixó i surten i jo sento la campana i... Llavors el cor l'agafa, em frena, adéu, fins la setmana que ve. Mira, acaba de desfilar...
Pero, Marc, ¿dónde mira? ¿Qué le pasa a este hombre? Dius, aquest senyor l'han d'ingressar immediatament. Hay que decir... Sí! Jo és que també m'hagués rigut, jo m'hagués descollonat d'una persona que li fas això a la seva cara, a més. Jo em sentia a mi mateix, el sentia amb ells, però no el que m'estaven dient, sinó el que ja m'havien dit, i llavors jo vaig quedar com un drap brut. És un nou sistema que per satèl·lit fan la connexió. La connexió, mis cojones 33. Em van haver de posar un racó, perquè si no, no arribava la senyal, i anaven fent així. A mi fer el ridícul m'és igual, però que se sàpiga, aquí algú ha trincat pasta amb una malatetes que no funcionen. I agafar una copa perquè estava ben de veritat. És que aquí al final em vaig donar la beguda. A més, era un còctel d'aquests infectes que em dona el món de la moda, que fan unes combinacions d'un cocinero moderno, que són infectes, que a mi m'agrada el whisky on the rocks, i punto. Que a mi emborratxar vaig poder. S'ha allargat tant amb els pits, els escots, els penis. No sé si he dit mai penis en aquest programa, encara. Jo no sé si el Coral l'he fet tornar boig o no, però penis jo crec que alguna vegada haurà dit penis, penis, penis. Aquest dia l'heu de treure dels arxius de TV3, perquè estic com una bola. Per això el penis i tal, a més, igual dirà penis, penis, o culo penis. Sempre tinc la polla a la boca. Tot el dia parlant de penis, aquesta secció que va ser la polla. Total, hem dit penis, una mica de caca un dia que vam dir, no sé què vam dir, però vamos, som molt respectuosos. Un piquito gay, vostès saben el que és? Mira, penis... No! I això, el piquito gay, és una cosa que al Coral no li dóna la gana. Ai, quin nen tan guapo, gitanot! A mi se'm passaran les ganes, Coral, de fer-te un piquito gay, i llavors te'n penediràs. Aquí ho deixo, Aquí ho deixo. Jo és que he de fer vacances de les vacances. Doncs ets idiota. Jo no trobo que sigui tan radical jo el que dic. La gent hauria d'estar a casa una mica a la galtosa i no amb xandals que van vostès molt malament. Fan fàstic. Em limito a expressar en veu alta coses que estan en l'aire. Per què un paio que a les 6 del matí s'aixeca per anar a córrer és un paio que t'abandonarà? Un home que surt a córrer t'abandonarà, però és una cosa que és evident. T'aixeques i te'n vas. A no ser que tu ho deixis tot, com la nòvia del Kilian Jornet, que no sé si encara la té, i també l'acompanyis amb la caravana a peu de muntanya per controlar aquest tio que està tot el dia corrent, això és com les paves aquestes que ara resulta que a les dones us agrada el futbol. Això és una patranya, ara tots els feministes trucant a TV3. A les dones mai no ens havia agradat el futbol perquè és un pal. El que passa que tu vols veure el teu maromo en algun moment del dia, l'acompanyes al cap perquè potser t'endús una mica de magreïto. Si tu vas amb un home al costat que és el teu marit o jo què sé, i aquest senyor s'atura 3 vegades a un aparador, aquest senyor és marica. Home, però això de tota la vida, a no ser que sigui l'aparador, la canya és de pescar. Però un senyor que para a Chanel 3 vegades, ui, que mono, oi, que mono, i oi, que mono, doncs a mi estic amb un marica, aquí el meu marit que és marica, tan tranquil·lament, i tu tan feliç, i compartiu el bolso, jo què sé. Amb el número 4, l'entrevista impossible. Y Emilio Rodríguez Menéndez pues se ha cogido 2 bajos, se ha cogido el lado izquierdo y el lado derecho de este edificio. La verdad tengo que decir a Emilio que tiene que ir limpiando un poquito lo que son las ventanas porque fíjate la de polvo que tiene, ¿eh? ¿Por qué no te ha atendido? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué excusa te han puesto? Me ha dicho que me llamaría, pero no me ha llamado. Yo desde aquí le hago un llamamiento. Emilio, está muy feo que el primer día que yo vengo aquí, ¿sabes?, tenga que estar aguantando el frío que hace en Madrid, que me va a llover y que además tengo hambre. Patapam. Recordar que sobrevivió a aquel intento de asesinato donde su exmujer, su tercera mujer, ordenó a un sicario matarle y le pegó 2 tiros. Lo que pasa es que como él estaba tan gordito, la grasa impidió que la bala llegara a algún órgano vital. Deciros que en aquel entonces el patrimonio de Emilio Rodríguez Menéndez era de 8.000 millones de pesetas. No sé cuántos euros son, pero son muchos. Entonces, como puso la herencia a nombre de la mujer, pues la mujer dijo, me lo cargo y me forro. Dale, dale. No sé yo si después de todo lo que acabas de decir, Rodríguez Menéndez va a querer hablar contigo, ¿eh? De verdad te lo digo. Yo creo que los jugadores de nuestro equipo han hecho un buen mundial, se han esforzado muchísimo. Hoy tan y mol. Les hemos felicitado. Les hemos felicitado por el gran mundial. Bartomeu no vio nada, ¿eh? No vio nada, vio series de televisión. ¿Qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Tiene frío pasar una manga de viejo hijo de puta. Hoy. ¿Lo publico esto? Publicalo, por mí. Me da igual. Hoy estuve repasando algunas estupideces que dijeron Pelé y Beckenbauer. Tienes que controlarte mejor. Salen estos dos que salen del museo
a hablar y a decir estupideces. Porque son dos tarados. No tengo remedio, ¿no? En los deportes, el principal titular sigue siendo el Mundial de Fútbol de Brasil y ya tenemos, hola Jesús, ¿Qué tal? Buenas noches. un nuevo finalista. No corras tanto. No finalista, cuarto finalista. Me he perdido algo. Bueno, no passa nada. Aquests partits, vuitens de final, estan sent molt igualats. Ja n'hi ha dos que s'han decidit en la tanda de penals, com el Costa Rica-Grècia, que va donar la classificació als centreafricans. ¿Cómo ha dicho usted? El Costa Rica-Grècia, que va donar la classificació als centreafricans. No sigas. Next. Penaltis entre Brasil y Chile. ¡Celebra! ¡Coge la televisión! ¡Incluso hay un poltergeist! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? En el Mundial Sub-17 de baloncesto femenino hemos visto una jugada de locos. Jugaban México de blanco y Eslovaquia de azul. Una jugadora eslovaca pierde la referencia de campo y anota en su propia canasta. El mundo se pone patas arriba y las mexicanas deciden atacar también a su propia canasta. Pa' allá, no pa' allá, pa' allá. I després de la publi, en Peyu visita Reus. Clar, si no posem cistella... APM, el circ de la tele. Esto ya está, esto lo mezclo luego ahí un poquito y ya está. Le voy echando aquí el huevo poco a poco y... ¿Esto qué es? Harina mezclada. No, esto es una tirita que se te acaba de caer en la magdalena. Lo que sí que no vamos a ver es un trozo de tirita que se le ha caído dentro de la masa. Tenía una tirita, no se había puesto un guante de látex ni nada. Ella cocinaba así, porque ella es hippie. Una cosa es ser un hippie, otra cosa es ser un guarro. I estem convertint, sobretot, barris com, no sé, tot el que és el gòtic, el born i tot això, que és on jo estic visquent. Cuidado. Què volem? Què volem com ciutat? Què volem? Camareros i putes i maricones i ja està. Nos decían que tienen muchísimas ganas de que Mick Jagger lo dé todo en el escenario. Puede que esta sea la última vez que veamos a la longeva banda sobre el escenario, aunque esto, Cristina... Ara m'he cagat. Escolta, aquestes 3 dècimes que preguntava l'Helena, saps què ha estat? Filosofia, que tinc un 9. Aquí et vaig guanyar jo, llavors. Jo vaig treure un 10. ¿Y por qué veo cuerdecitas? Pues mira, eso porque por ley en el Reino Unido están prohibidos los interruptores, tanto como los enchufes como los interruptores en los cuartos de baño por el tema de seguridad y eso. Tenemos aquí el agua, ¿vale? Y si yo... ¿Tiras de la cuerda? Se cae un trozo de techo. Nosaltres avui ens trobem en aquesta unitat Darwin i com pots comprovar, en aquests moments estem veient el que seria una gran simulació. Com veus, en aquests moments, aquesta és la realitat més pura. Acaba de ser mare la Maria. Què ha fet tu? En tercera posició, i l'Empar es va empipar. En aquest programa han vingut diversos imitadors d'estrelles, com de Michael Jackson, etc., però pocs amb tant pedigrí i autoestima. Som 9 i ens ho passem bé, a més. I a més som bons. Perquè jo lo valgo. El Fuentes, quan canta, fa la cara de comprendre la lletra, que això és molt important, perquè això l'Springsteen no fa. Tu ets una il·lusa. Mira què li vas dir. Jo no penso obrir la boca, No penso obrir la boca. Et pensaves que te la deixaria obrir? Sembla que sàpiga tocar l'harmònica. Primer mireu el solo, després us diré quines notes són i quantes. No cal que sàpigues tocar l'harmònica. Ha de semblar que saps tocar l'harmònica. Aspira i bufa. Això, és això. Fes-ho moltes vegades. És això. Això és el solo de Fuentes. Aquest és el solo que va semblar tan guai. L'última cosa que t'he dit és que bé estaríem els dos presentant això. Oh, mira quin goig que t'imagines aquí? Hola, bon dia, Catalunya. Hola, què tal? Que bé que estaríem tu i jo presentant això. Si et va dir això és perquè potser ell es proposa presentar els matins bé amb tu. Què hauries hagut de dir tu que no vas dir? M'encantaria, com a manconí, em deixes la secció de fires i festes i tu ja entrevistes el Lute.
En Fuentes li hauria dit el mateix en Jaume Barberà o el Basté. Basté, que bé estaríem tu i jo presentant això. Recordeu que quan en Fuentes va abandonar la ràdio va parlar dels matins. Li diu el periodista, ¿había diferencia entre su programa y, por ejemplo, el matinal de TV3 u otros espacios donde resuena la voz soberanista? I ell diu, no me habría permitido hacer el matí de l'estelada. He deixat de creure en la paraula amistat. A l'escola eren amics íntims. I si no en Duran, en aquests propers 4 anys, podran defensar un tema de país en majúscules, com serà el pacte fiscal. Ara, 30 anys després, són caps de família. Sense pacte amb l'Estat, el que hi ha hagut és un fracàs i una frustració en el país. Adults madurs. Les terceres vies no han funcionat? Homes responsables. La relació que té amb Artur Mas? En aquest moment, millorable. O potser no tant. Me n'he begut molt. Cada caseta que vaig, cada caseta d'aquestes, em donen rebujito. Nens grans. A TV3, demà a la nit, és la gran pel·lícula. Apoyaré, però quan pugui te la fotré. Un catedràtic tan realista com tu deu espantar els seus alumnes, perquè, home, tu el futur no el pintes massa bé. La ciutadania no creus que ja sap què és el que feia fa 6 anys? Santiago, un moment. La qüestió és que tu, per exemple, avui encara dius el futur serà més negre que el present. Espera un moment, Santiago. I tu encara penses que això de la revolta no està de moda? És a dir, a veure... Santiago, un moment, d'acord? Tot això que estàs dient ho estan sentint els teus alumnes. Tu els estàs dient que quan surtin d'aquí amb prou feines tindran diners per comprar-se un Big Mac? És que molta gent gran els han acomiadat. Quan la gent sent coses d'economia... Jaume, espera un moment, caramba. Li aplicaràs el 30%? Jaume, espera un moment. I dir que... Jaume. Santiago, un moment. Deixem-ho aquí? Vale, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, Santiago? Vale. Que la infanta Cristina sigui jutjada per un tribunal? No ho veig clar. Que Espanya faci el ridícul al Mundial? No ho veig clar. Que el PP torni a abaratir els acomiadaments? No ho veig clar. Que l'APM aguanti 10 temporades? No ho veig clar. Doncs jo ho veig claríssim. Una lliçó de com escombrar cap a casa. En segon lloc, el Cigala en estat d'eufòria. La última vez que te vi, te ibas a la República Dominicana. Sí. ¿Y qué tal por allí? Muy bien, más a gusto con municipal poniendo multas. Es un poco raro soy, ¿no? Muchas veces me siento como Tom Hanks en El náufrago. Madre mía. Debajo de un cocotal. Lo que pasa es que el cocotal, las palmeras son tan altas que tienes que tener cuidado. Porque si te cae un coco, te parte el coco. ¿Has estado comiendo en el Caribe? Nada más que hago... ¡Jama! Me ha puesto hasta las trancas. O sea, tú cuando llegas a la aduana de un aeropuerto, ¿a ti qué te traen canapés? Me ven y dicen, oiga usted, ¿Aqua? Venga usted para acá. Es normal. Parado estoy. En los States. Los States. ¿Lo harás? ¿Te detendrán? ¿A ti te han abducido los extraterrestres? Sí. ¿Qué secreto estás guardando? ¿El príncipe gitano? Sí. Integueto. Bueno, un whisky y a dormir. Diuen que els somnis són el refugi dels teus desitjos. Una Cataluña en ese limbo jurídico sería pasto del terrorismo, del crimen organizado. Aquests són els somnis d'alguns dels usuaris. Es lo más parecido a la isla de Robinson Crusoe. Se acerca el invierno. Condenaría a Cataluña a vagar por el espacio. A caminar hacia la Edad Media. Y desde luego a quedar excluida de la Unión Europea por los siglos de los siglos. Abusa de la teva imaginació. Ens estan explicant cada collonada que és gran. Coge
coge el móvil y lo tiras. Ahora mismo lo rompes aquí delante de la Patricia. De móvil y de Ole tu! Ole tu! Som a Reus, una ciutat on també per seguir la tradició catalana han posat una escultura a una rotonda. Colors. Que bonito. Pel meu gust, molt punxeguts. Que si mai vas amb helicòpter tens un problema, caus de l'helicòpter, no es doble paracaigudes i vas a caure aquí dalt, quedes clavat com un pinxo moruno. Ai, que tonteria. O, bueno, en català, un pinxo morú. Molt millor, no millor, molt millor. Hi ha senyals que no sabem si estan ben posats o estan mal posats, però que són una mica difícils d'entendre, sí. Per exemple, un dilluns a les 4 de la tarda, amb un camió de 5 metres, es podria aparcar? De 6 metres, sí. De 5 metres no? No. De 6 sí? Sí. Amb un camió de 6 metres, un dilluns a les 2... No es podria aparcar. Ja no es podria. Hay que ver, menudo lío. Va, perfecte. Gràcies. Adéu-siau. Què fas? És un poco surrealista. Què? Teniu un poliesportiu al vostre poble, a la vostra ciutat? Sí. Polilleuger? Qui té un polilleuger, a part de Reus? Flipa. Què vol dir polilleuger? Ni idea. Som de muntanya, xiquet. Són de muntanya, vostès? Tot això ho explica tot. Deu ser més modern, això. Deu ser que de certa edat ja no es deu poder entrar. Clar, si no posem cistella... Aneu en compte aquí a Reus, si aneu en bici, que hi ha algun carril bici que hi posen una valla al mig. Em sembla molt fort. No sé, potser és com al port de Barcelona, que hi ha aquell pont que quan passa un barco aixequen el pont. Jo diria que és fixa. Veiem-ho, veiem-ho. Ojo la valla! La valla, que està tallat, la valla! El que deia. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Ole tu! Ole tu! Sí. Salvajes. Claro, los caballos que se alimentan en la montaña. Las vacas de mi tierra no son muy salvajes. Mira. ¿A qué se ha caído? Ay, Dios mío. ¿Pero qué has hecho? Estoy bien, no pasa nada. Natuchips, Desnats, patrocina aquesta secció. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un error propi de Neandertals. Període de la prehistòria en què vam començar a fer de pagesos i pastors, amb la N 8 lletres. Elisabet. Neandertal. Massa lletres, eh? Això és una equivocació. Rebot, Òscar. Neandertal. Sí. Òscar, m'encanta perquè no t'escoltes l'Elisabet. Faríeu bona parella. Doncs rebot, Andrea. Pots repetir, sisplau? No em diguis Neandertal, ara aquí, eh? Home. Període de la prehistòria en què vam començar a fer de pagesos i pastors, amb la N 8 lletres. Neandertal. Bravo! Tanquem la paradeta. Llega el momento de recoger, familia. Nos vamos con el chiringuito a otra parte. ¡No puede ser! Mucha gente que ha pasado por aquí, que le ha puesto ganas y sobre todo han soñado, que es lo más importante cuando haces televisión. Soñar. Como siempre ha llegado tarde a los estudios de 25 Televisión, estaba haciendo el amor. ¡Enhorabuena! ¡Un aplauso para ella por hacer el amor a esta hora! A ver si lo haces tú, guapa, que te iría bien para esta cara. Bueno, volved. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Puedes repetir, jefa? Muy bien. Uah! Despelote! Ell és en... Mariano. Per què es diu Mariano?
Bé, primer tot vaig pensar que podia ser un burro, i per nombrar-lo hi vaig pensar en el president del govern espanyol. Home, arreglem-ho, això. Ara me n'arrepenteixo, no pel Mariano Rajoy, sinó pel Ruc, perquè veig que és més intel·ligent que el president que hi ha. Eso está muy bien. No puede ser, Marilón, no puede ser que seas la MILF de España y no sepas lo que es una MILF. Y no seas tú consciente. No soy consciente de lo que es No una MILF. disimules, Marilón. No. Anda, tontorrona. En inglés es Mother, I like to fuck. Yo te transmito la voz del pueblo, ¿eh? La voz, esa soy, para mandarme a tomar por culo directamente. No. ¿Que follen? No. Sí, pero del otro. del amor. Estoy para comerme. ¡La ha cogido! Yo soy madre que les gustaría zumbarme. Si hay algunos amigos de mis hijos que también me dan. ¡Ay, va Dios! Es que hace un mes que no zumo, la verdad. Amb la N 8 lletres. Neandertal.